Dobrodošli na sajt Mala matura. Ovo je mesto gde se potpuno besplatno možete pripremiti za završni ispit. Kako? Vrlo jednostavno. U gornjem desnom uglu kliknite na polje Registracija, unesite svoje podatke, potvrdite. Pojavit će se parametri uz pomoć kojih se logujete na platformu za učenje na daljinu. Obratite pažnju da vaše korisničko ime sada ima i prefiks mm. Sada možete da se ulogujete. U prozor Mala matura unesite svoje pristupne podatke i priprema završnog ispita može da počne. Ovo je platforma za učenje na daljinu. Na prvoj stranici vidite dodeljene kurseve: matematika, srpski jezik i književnost, istorija, geografija, biologija, fizika i hemija. U okviru svakog kursa nalaze se oblasti kao što su kursu srpskog jezika, fonetika, morfologija, sintaksa i mnoge druge. Svaki kurs ima svoj test u kome možete da proverite znanje iz pređene oblasti. Takođe, za svaki modul vam je na raspolaganju i EduWall, gde možete da razmenjujete utiske, postavljate pitanja i komentarišete sadržaj nastavnih jedinica. Ovako izgleda jedna lekcija. Zanimljivo uz dosta ilustracija i multimedijalnih materijala koji se nalaze sa leve strane. Savladat ćete predviđeno gradivo. Na dnu svake nastavne jedinice nalazi se test napredovanja, gde odmah možete da proverite koliko ste naučili. Na platformi imate i simulaciju završnih ispita koji polažete u junu. Tako ćete na najbolji način moći da proverite stečeno znanje. Ukoliko vam je ostalo nešto nejasno, u svakom trenutku nam možete postaviti pitanje sa desne strane sajta, a odgovor će vam stići u najkraćem mogućem roku na mail ili kao post na našoj Facebook stranici. Neka učenje počne!